Faytası gelip dıra Doğup isken yatıma Utem ikeney ömerler Efsanına sadına Üzeriz gizekte köngül Baldılar şu avulda Utem ikeney ömerler Efsanına sadına Üzeriz gizekte köngül Baldılar şu avulda Bugün şunda köngül Otuna kisip uyudu Dostlar bilen uşak yalı Nevgiyor bilen uzudu Otel ikeney ömerler Efsanına sadına Üzeriz gizekte köngül Aldılar şu avulda Otel ikeney ömerler Efsanına sadına Üzeriz gizekte köngül Aldılar şu avulda Şunda kaldı köngülümüz Ormanlar arasında Kaldı kapka tüplerinde Endiler karşında Utem ikeney ömerler Hesabında sadına Üzeriz gizekte köngül Kaldılar şu avulda Utem ikeney ömerler Hesabında sadına Üzeriz gizekte köngül Kaldılar şu avulda Üzeriz gizekte köngül Kaldılar şu avulda Kaldılar şu avulda Hayırlı kеш, hürmetli tomoshabinlar, do'stlar, tuğanlar, yaqinlar, hayırlı kеш Qozon! Endi shunday qo'rquvli zamonda o'zimni ijodimni hurmatga berganingiz uchun sizga zo'r rahmatlar yozsin, hurmatli millatdoshlar. Umrim birgina shu bir berilgan umrda har birimiz motor etib yashasak edi. Gulfiya Shakirova sizlari yillarga nima shunki motor yashashga turishimiz aziz Qozon. Motor yashaysiz. Baxtli yashaysiz, salomat yashaysiz. Yashaymiz biz bo'lsin deb tirishib ketamiz. Duosi o'rnidan dog'larni umid bilan kutamiz.
matur yaşayatış. Birge birge, birge birge, gene gene uğurturmuş. Birge birge, gönlümde dersi matur yaşayatış. Birge oluruz, birden oluruz. Bilmem bilmem. Selamat oluruz koza, birge oluruz. Birden bulayım, durmuşlarına geleyim. Bəxtin şadlıqlarını belə, birgə birgə küteyim. Birgə birgə, birgə birgə, gene yanlı uğurturmuş. Birgə birgə, gönlümde dersi matur yaşayatış. Birgə birgə, birgə birgə, gene yanlı uğurturmuş. Birgə birgə, gönlümde dersi matur yaşayatış. Birgə birgə, gönlümde dersi matur yaşayatış. Matur yaşayatış. Birge bulun, birden bulun. Matur yaşayın. Rahmet. Alfred Yaşam'ın Türkiye. Göster organize sizlere. Gidip ben. Ellerine. Kuşağına kelimedim, yarasan da dizelim dizelim. Savulaşma gittim, şanını aldım derim derim. Canlar canlar digene, uzegip uzegip izgene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yemeğine. Canlar canlar digene, uzegip uzegip izgene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yemeğine. Senin gözün sikleri, gittikleri parma parvurma. Yalnızlarda, urmanda, arkadaşlar bir yaman. Canlar canlar dilgelene, uzegip uzegip izgelene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yenilene. Canlar canlar dilgelene, uzegip uzegip izgelene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yenilene. Yanımda gülüp durdu, bilmedim bilmedim kaderini. Gelevlerini giyip ellerimni. Canlar canlar digene, uzegip uzegip izgelene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yenilene. Canlar canlar digene, uzegip uzegip izgelene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yenilene. Yalamayıp varasam, dünyalarım yenilene. Dünyalar yenilene. Yalamayıp
Kızlarga, Klara'ga. Güzel rahmet. Mana, kalbe ettirdik. Endi hurmatli tomoshabinlar, kelasi yilga kelganda shulay muhabbat turunda bo'lur. Tik boshda so'rayman hali. Bunda porlab kelgan tomoshabinlar bormi ekan? Isini ko'rmayman dalla. Bunda kishi yig'gan ekan azrak. Porlab kelganlar bormi? Bek yaxshi. Mana ikkinchi so'rov, bormi ekan shunday tomoshabinlar? 10, 20, 30 40, 50, dальше yaşagan tomoshabinlar. Bulagimiz bor. Bulag bor degan sразу ko'taradi, bor dedilar. Qo'y, opajonim. 27. Ey o'g'ay, bizning bit bulag 20 yilgina. Endi bu endi shoir albatta hurmatli tomoshabinlar, artist qolgandan narsa bo'lsa endi u. Ul endi albatta jir. Endi mana shunday kunga yetkach, qortliq kunga yetkach, endi chetirga yozsin. Baxtli qortliq chetirga yozsin, aymi? Endi qopma qarshi o'tirib, canım, yaşab da qaradik bit-a. Shushi necha yil? 60 yil bo'yina o'ylarimdagi singina bo'lsin bergansan. Baxtli bo'lsin sizga. Yüreğimdeki sevimli Aytasın ile bir kebaplı şanımda Ol dekem senin eberle Bu yıllarımda hamaktasın Şarılarımda silgine Senin hak yegenle kaybette Barısı yüreğime de Bu yıllarımda hamaktasın Şarılarımda Yegenmem elbette Varsa yüreğime de Ağımda bir gülerse Boşa senin izlemeni O akıllattırga sözler eşitmez Merhametlik izlemeni Bu yıllarında hava Şarılarında silgine Senin hak yegenler elbette Varsa yüreğine de Bazarlığa Bu yıllarında hamaklasın Şarılarında silgine Senin hak yegenler elbette Varsa yüreğine de Hadi yoratamız mı değil mi? Şey kalıp oturuyor Yarattım yandım sağlıklı İlkem olduk yine gene Eserim gökken sevimini Bensin bakın Sikine Bu yıllarında kalmak Şarılarında sikine Simak yegenme elbette Barısı yüreğimden kazandırgen Bu yıllarında kalmak nasıl Şarılarında silgine Simak yegenme elbette Barısı yüreğimde Simak yegenme elbette Varsa yüreğime Varsa yüreğime Varsa yüreğime Qozon shahar filarmoniyasi solisti siz yaratgan biz hurmat etgan Almaz Hasanov. Almaz Hasanov. Rahmat alqışlar üçün. Men özüm sahna qirindən anlatınlab turam. Almaz sizning qoşig'ingizga chiqib shunday motor ittirib shim ko'ngildan esenlashdi. Ruxsat etsəgiz
Үзем дә bir исәнләшим әле. Ярыймы? Аха, монда ник апам ярый диде, димәк ярый. Исәннәрмесез? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич шушы данлыклы Казан якларында яшәүче мөхтәрәм милләттәшләр. Исән имиңгә килеп җиттегезме? В общем, монда кеше бармы соң? Ха, бар икән менә. Алдан зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Безне Алмазны аның иҗатташ дуслары шулай хөрмәт итеп барлык эшләрегезне, мәшәкатьләрегезне калдырып, залларны тутырып килгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Мен чакта чыктым да карый башладым залда, күбесенчә һәр вакыттагыча хатын-кызлар бугаймы? Сорыйм әле, ирләрегез кайда? Ага, bir хатынныкы эштә калганнарныкы. Ирнең койыр коты юк, үземә генә алдым, потому что... Ай, Башкортстан җәмәгать һаумыгыз иргә кирәк кул чабыйк әле. Рәхмәт, ярагаларны якайтып килгәнегез өчен. Bir карасаң ул дөрестән дә теге күркеп бер сәбәп кенә әйтимме? Безнең бит концертка бәйрәмгә күбесенчә барыбер дә хатын-кызлар йөри, тик арабызда берничә ират күренә, күпмерәк ират икән белер өчен ирләр. Бер үзегезгә кул чабыгыз әле. Давай, менә ирләр, без монда концертка килдек ди, давай. Енді бір апама, қатында болышып отыра бұғай авдырып бөләк берілер демеймін. Қазір өзер залда құрмәлі қатын қыздар, өзіңізге бір дәрреу келеп құл шалбыңызды. Қатын қыздар бастылар, басалардан баса жатқар дайыма. Ол, міне, дірістен де қатын қыздар көбірек керек, ана енді қабатлап айтып тұрам. Міне қатын қыз дегеннен жәмәғат әзірлеп келген сұрауды мен ирлерден баштармын деген емтек қатын қыздар сізден баштарға болдым, çünkü сіз көбірек. Бір сұрауғына берейін, міне, шын көңілден дұрыс етіп жауап беріңіз әлемі. Міне құрметлі қатын қыздар, қыздар, апалар, зинхар үшін кімде-кім өзімнің міне тұрмыш иптәшім иремне өлеп яратам. Her vakitte da ana matır sözlerimden deşem. Beyram sayın buletler alıp kayıttam. 23'üne indi buletini ezirlep koydum. Giltemleri zıplar pişirip aşattam. Kıskası min üzümlük irimni ulep yaratam. Hem öz ömrümde birine tapkırda hiyanet etkenim yok degen kadın kızlarının orunlarından tırıp basılarını sırayım. Berev, ikev, işev, 4-5 tegederek kişi basa deyip basa başladı. Birisi pakladığını kilinen aha panyatla. Aha 200 kişi var degenler 15 kadın kız bastı. Şurada qarab turam. Ot deyip turib yaşayar ekan bu Qozondayım he? Oy, mine tegide işleri pişa başladı. Havlisli değil mi? Oy mine kadın kızlardan sıradı bizni uyatqa kaldırıp mında irlerden sırasam vapşe kaşmar bulaşaq deyip. Sorayım mı irlerden? Degende bir abi sırası başına sıkaydı. Sırası bayağı. Ayda dürüst olsun iyi mi? İllerden de sırayım elimden kırman irlikler. Kimde kim? Üzümden turmuş ipteşim, şolay hatırımda ulub yarata. Her vakitte de ana matur sözler bilen deşem. Bayram sayıp buletler alıp kaytan. Bayvara. Ya hoş oturup bastı da. Andaylar her konsertte barım da o ne переживайте, заранее переживайте. Tukta söyle bitirmedim teledik basasam. Min de üzümlük hatırımda şolay ulub yaratam. Matır ettirip her vakitte da 8. Mart'ta tanıştığında buketler alıp kaytam. Kıskası, min özümnün hatırımda ulub yaratam. Hem öz ömrümde birgine tapkırda hiyanet etkenim yok degen irlerдің orunlarında oturup kalılarını sırayım. Şırıpta ketireyim edemeyim bunu kanılı yapmam. Bütün Qozon qarab turganda. Yok-yoqdagi jamoat bir şılıb oturmağız, bir-birisine qarasha başladılar ama şoyarıp buna sırayıp ne bulsa da özümüzün suygan yerlerinden yaratıp, güzel zatlarını suyintirip, matır etip yaşaygalıyamam. Baxetli bolayıq. Mine kadın kız degenden kilesi matır şıgır yolları hürmeli güzel zatlar sizin üçün bulur. Tege 8. Mart'ta illigitlerden zarani bir matır bölüngemi. Özünüzün turmuş iptaşlarınızı bilen kilseniz, kadınlarının kullarından tutup şuşa şıgırını, anı gözlerine qarattığına bıdırığız aliyamam. Koy şağında yumuşak bir şey. Koy şağında kirpesiz. Motor sözler yaratasız. Bizden köpke hissesiz. Koy şağında siz tanışkul. Koy şağında jil, davul. Koy şağ yolkın. Koy şağ salgın. Anlağı sizne ağır.
Өзімді енді güzel заттар турында башлаған екен жәмәғатына шулай давам етіп сәхнәбіз түріне эстрадабызның енші бір дәшілмәлемі. Кешті қол шабулар, алқышлар білен қаршалып, халықара конкурслар лауреаты, «Голос» проектінің жеңушесі Алмас Хасановның ижетташ досты, коллегасы Сейде Мұхаммеджанова. Қаршалыңыз! Мен бик шатмын сезне күрүмә. Менә Алмаз абыйның да бүген шундый вакыйгалы чыгышы һәм инде аларга зурдан зур уңышлар теләп каласым килә. Бик зур рәхмәт аларга чакырганга. Һәм инде миннән чираттагы җырым Аллар үсә, кушылып җырлабыз. Now
kişiler bulmaz onu sana güzeller. Oğullar ve sevgiler üzerine koyar. Savunmaz kişiler bulmaz onu sana güzeller. Savunmaz kişiler bulmaz onu sana güzeller. Savunmaz kişiler bulmaz onu sana güzeller. Savunmaz kişiler bulmaz. Seyide Muhammed Canova.
жетекшісі Моғолстанның халық артисті Шулпан Закирова. Әстәғфирулла. 15 жігітке бір қыз. Кстати, жәмәғат, қазанымыздың үйленмеген бір түркім жігіттері кімдердің күйеуге шығасылары келе. Қолшауыңыз әлі тағам бір қат. Азамби ансамблі сайыстары. Бекзір Ахмет деген үйлену дегенден өзімді бұларға қарап үйленмеген дейділер деген ойлап тұрам жәмәғат. Ол үйленгеш шұнды рахатты бетейме? Бірінші үш күні. Нөтірісіңін әйткенде міне бұл үйлену бойыншаймы? Менің өзіме міне вообще повезло. Шынки қатын цикылдап тұрған түпірәлі мешәрі. Башқа аяқта жәлләп болса да қолшабалар ие. Ол түпірәлі деген әйішті білесіздер, дейме? Ең әсеттігі Татарстанның ең қоймақларығына мешәрлері ешіттірғанғына Шүпірәлі деген район бар. Алар өздері шықарифінен цықарифі құшып түпірәлі деп сөйлешедер енді. Міне, кімдер аңламай Башқұрыстанлар бар, бет аңлатып өтесім келе. Теге түпірәлілер дегенде сыразы көз адығыза кетіргіз, тәтәклі тәйніктен тәй етіп, бәбәгіңні тұқып цығара тұрған мешәрлер шында яшайын. Міне қатын шол яқты. Мен теге өзім тұмышым білән Сабар айыны кетті, ол үйлену темысына қойттым да енді әтияни білән сөйлешем. Мен еш бара, все-таки үйленірге керектір, енді шулайды планлар құрдық, планлаштырдық та. Бір 15 минутта өтмәгендір, әтейімнің бір туғар абысы олабы ойоқтарында яшай, шолтырата болмейма. Ой, Иллозырым, үйленірге болғансың екен. Нөміне, маладес ендесің, маладес, үйленірге керек. Тек міне әнекейім, мені бір нәрсегіне бұршай, бұлашақ келені біз қатының, өзіміздің милләт кішісіміздің әнекейім, өзіміздің милләт кішісі білейм. Соң айтам, радиға бейін өйтем, нәрсе сөйлесің, все нормально өйтем, өзіміздің милләт кішісі. Ярар әнім, самый главный мишәр болмасынды. Ішінің нәрсе де екен білгеш, ярты сағаттан шалтыратып қауфы өтінді тігі. Ол тігі тұйға әзірләні үйрек өзі бір мәзәк кетейді біздің қалықтаймы? Башта барған бұласың деген әсі тігі, қызны бересіз ме, біз алабыз, бізге беріп жибәресіз ме, қыз сырарға барасың. Нек сыңалар бересің ме деп сұрарға, бұлайда үстер әзірләп беріп жибәрге күтіп тұралар бетейін дейме? Аның әлеттігі ең мұхим никах іліші бар бі. Тәге никах әзірләні бере баштадық, менің әбейім бар, аңа 96 яш, мен әбейінен қыстай баштадым енді. Ой, мейтем әбей жаныққайым, ең кішкіна ыңғымен, мейтем неужели менің никахқа бармайсам, давай барырға келім. Тәгенде әбей бір шылып отырайынды, ой, балақайым, білмейм шыл, ешім бара бет, барып жетіп болыр ма, қайтып болыр ма, Шүпірәлі деп айталар, бек ерақ мұсың ол Шүпірәлі деп. Менің әбейді шыл текілі алып барасы келе, мейтем еуінде әбей, Саба білән Шүпірәлі арасы 470 километр, туда-сюда обратно 15 минут, мейтем барамыз да қойтамыз. Ол тәгі көшеткенде никах күні жайының самый істі шелесін әлектеймі? Бүтінімізді машиналарға шығып отырдық. Машинада кондиционер жоқ, қозғалып кеттік, бізден шыбырлап тираға. Бір көзім біләнгені бұршылып әбейге қарап алам. Әбей жаны қайым, шәл яулықларын бүркенген, үстінде бірнеше қат киім, аяғында 3 қат жиннаски үйік баш, тәсбихларын тұтқан бүтін білгендерін оқи, шул ұқыған арада мені сүге, аузында бір гіне сөз, қаян тапқан. Сен қаян тапқан деп инстаграмда танышқанда қаян біле менен Шүпірәліден екенін. Ол Шүпірәліге барып жеттік, батырғына келіп түштік, ешектерден енді машинадан біздің анда бүтінісі жиылған, бүтінісі де бітері қошыда, цыка. Ғалемет жемәғәтті сөйлешелі. Менен міне төш жемі ол шынмешер. Ол бір 3 секундқа, как минимум 15-20 сүт мақым әйтіп атауы. Әлбет ол тәге қызық еме. Міне, ол мешар халқына шонды ұсталығына мешар қотам, олар сөзіне шонды қысқартып құна сөйлешелер. Міне, ұрыс халқы ойлап тапқан бетін дейме. Олар үйіне дом деп етелер. Но біздің татар халқы тоже әзіректіге хейләкеррек болған бұғай, олар 2 харифқа қалдырғандар, олар үй деп етелер. Әміне жәмәғат мешар халқы вообще уникален. Олар вообще қысқартқанlar. Bir сөз, у. Қатынның бүтін туғандары біздің енді у келе бере баштағаш, мен сразу аңлап алдым, мектен болар үйге шақырға маташалар, давай үйге керейік.
ол теге матур гына никахлар укылды. Ул укылды дегеннән име? Ялгыр сорыйм әле. Менә безнең сабаякларында яшь карларга никах укылганнан соң күйәү кеше хатыны ягында 2 я булмаса 3 көн кала. Сезнең яклардан ничә көн кала? Вообще хомми что ли? Монда 2 сезнең якларга әйләнәсе калган икән. Никах бетте мәйтәм 1-2 көннән кайтып китәсе булыр дип биргән идем. Бер заман яңа төшү килде дә, күйәү күгәргә иркә тот бездә как минимум 2 атна инде ул. Әйтәм, нинди 2 атна монда 2 көн торырга бер сүз аңлап булмый. Ул 2 көнне матур гына үтеп китте. 3нче көнгә саба күйәү кайтып китә күрмәсен дип үзләренчә мунча япканнар. Мунча була инде. Матур гына мунчага әзерләнеп йөрим, матур гына кирип барам. Бер заман орттан бабай кычкыра. Күйәү, бездә мунчада иң эссе җир полда шабан яме ди. Мен ярам дигән дә кирдем дә киттем инде нәрсә булсын анда пол мәйтәм. Җәмәгать аларның мунчаларына килеп керде. Менә ул инде Шыгырдан авылына терәлеп тора. Авыллары ул якларда галәмәт үйләрне зур иттереп төзиләр. Буларның мунчалары да галәмәт зур. Ул мунчаймы? Безнең өйнең залы хәле. Уртада бер зур аппак мич тора. Минем бабай әйткән истәбитендә әйбәтләп кенә шүмеш белән шуны алдым да китереп сибәм, идәнгә төшеп чабынам. Тегендә идәндә галәмәт салкын, артыгы ябышып кала торган. Әйтәм, бабай бит инде полда чабынырга кушты, әйбәтләп шүмеш белән шуны алам, китереп сибәм, тегендә полга төшеп чабынам. 2нче көнне генә аңлаттылар, мишәрләрдә полның ләүкә икәнен. Аларда теге менеп чабына торган җирне пол дип әйтәләр икән. Сездә ләүкәме ул? Бездә дә ләүкә инде. Ярар, менә хәзер иң кульминацион матур өлеше, җәмәгать. Ул мунчага хатын белән дә кирүдән дә күңелле бер юк икән име? Утрам теге полда ләүкәдә. Хәзер иң матур өлеш хатын кирергә тиеш. Үзем шау уйлап утырам инде, әйтәм, бу хатын әле бит беренче тапкыр булай дип утырган булам, әйтәм, битне капласам барыбер ми икән белә инде ул. Әле ярый теге мичнең ишеге зурые. Шул мичнең ишеге артына кирип качып утырдым. Бер заман ишекләрне киң итеп ачып, хатын килеп кирде мунчага. Мунчага килеп кирде дә миңа вообще ноль внимания, мине күрми дә теге як-ягына каранды да, кайда монда дус туган ди. Мәйтәм. Ан сен нәрсә була тагы? Әле теге ишетмәй дә вообще ноль внимания икән бит. Әле җитмәсә тиз әйтәм ул аны. Кая монда дус туган, кая монда дус туган, кая монда дус туган. Мәйтәм, белмим җаныкаем. Безнең сабада алай ирешеп мунча кирмиләр. Әле үзем шакланып утырган булам бит, мәйтәм, кичкенә вакытта мин әти белән кирәйм инде. Аннары абый белән кирә башладым. Аннары мәйтәм, абый өйләнеп көнләшә хатыны дип, вообще үземнән генә кертә башладылар. Шуннан соң гына хатын аңлатты. Оказывается, мишәрләрдә теге су сала торган чүмечне дус туган дип әйтәләр икән. Юк, сез күз алдыгызга китерегез әле шул чүмечкә карап дустым туганым дип сөйләп утырабыз син. Ярар, монсы кульминация өлешенә хәзер бит җәмәгать мунчадан чыгырга кирәк. Хатынга алдан әйтеп куйдым, мәйтәм, икебез бергә чыксак бәт матур булмас. Давай, мәйтәм, отдельно чыгырга кирәк, мин үзем генә чыга торам. Вот теге кинолардагы сыман. Матур гына шушында сөлгеләрне урап куйдым. Ай, деловой гына чыгып барам, мәйтәм, әби белән бабайга мунчаларын мактарга кирәк. Шулай дип чыгып, теге мунчаның ишек алды табына ачкан идем. Бер заман 2 кулында 2 чиләк су, каршыга тёщ йөгерә. Авызында бер генә сүз, куцатта. Опять минус топкалар. Үзем шаулим мәйтәм, неужели минем тёща сүгенә? Әле җитмәсә бит ул теге кинодагы сыман шундый тиз йөгерә, но әкрен килгән сыман, һаман авызда бер сүз, куцатта. Шуннан соң гына аңлаттылар, оказывается, мишәрләрдә әтәшне куцат дип әйтәләр икән. Безнең никахка 2 көн кала күршеләрдән яшь әтәш алган булганда, бу әтәш теге кешегә сикеренә икән. Мине күреп алып, әтәш миңа таба йөгерә башлый да, тёща моны күреп, күйәү куцат таламасын дип каршыма йөгерешә булган. Ой, җәмәгать, ул дөрестән дә 2 атна матур гына үтеп китте. Шуннан соң үзебезнең туган якларга, саба якларына кайтып, искиткеч бер матур туй уздырдык. Карагыз, сөйләсә әйтергән дип торам икән. Безнең бит сөенечле хәбәребез бар. Улыбыз туды. Илә
düşkenge 3 yıl malayga 4 yaş. Bula Allah birse 1 yıldan. Mene ne işe söyleyeyim dersten de indi bu şım bulgan hal. Bugün günde de motor bana mene şulay. Dost totup Allah'a şükür motor etip yaşayıp da biz indi. Mene şuşu konser zalında da ne bizden şekillik motor etip hayla kırıp motor etip yaşayıp başlagan. Indi turmuştan en motor ortasına jetken. Ömür yoluna özünün nasip yarın saylap algan hürmetli konaklar, tamaşaçılar kelip oturgan. Her biri bizden şulay yaratılıp yaşayıp dep indi kelesi motor şöhrülülарын turmuş ipteşime dep yazgan deyim. Mene her birigizde özünün turmuş ipteşine dep oturguz aliyem. Мен тұрмыштан зарлана алмаймын. Бай yaşadım dünyada. Күнdeşler de, теңдешлер de, сірдешлер de болғанда. Енді алар қойсы қоя, таралышты, юғалды. Енішімде бірден-бір ғұмырлігім сен қалдың. Сен бит менің ғұмырымда, таяныш та, тірек те. Сен өлген şey керек мені. Керек әлі өлген işte. Nendegene bu saldan kabul edesi yemedim. Көңілімені өсіндір бақытlı ederdin. Dünyalarga tuğanıma özümlükte boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın yaratıp duymağıma Dünyalarga tuğanıma özümlükte boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın yaratıp duymağıma Nazlarının ip oynarı Tiksingenə tavalışı Dik kursəkdə birgə kurri Şidəkləb baralışı Dünyalarga tuğanıma Özümlükdə boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın Yaratıp duymağıma Işıtışı tiksilgene Berevgene bere kulu Kosak idi ömrüne Dünyalarga tuğanıma Özümlükte boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın Yaratıp duymağıma Dünyalarga tuğanıma Özümlükte boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın Yaratıp duymağıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın Yaratıp duymağıma Rəhmət siğa, rəhmət yağsın Yaratıp duymağıma Dünyalarga tuğanıma Özümlükte boğanıma Rəhmət siğa, rəhmət siğa, rəhmət siğa Sıralarına Oy, әзірлеп қоя салған екен мына орындаймын, мында шешектер кәп ойлаған енді қасында шешек келдер деп. Енді құрметті тамашашылар, мына шыннан да Елназ өзінің тұрмышын сөйлеп кетті. Енді ойлайсыздар енді үйленген балайым екен бұл, жалғыз малайым екен деп деймін. Енді шыннан да өзімнің де
Oyla көргәнемә ләкин şey oldu хәзер 7 елга. Инде Аллага шөкер, бүген көндә 2 улыбыз бар. Бүгенге олысы инде бүген менә залда утыра улыбыз. Болат улым утыра, ә инде бәләкесе белән әнисе өйдә утыра. Шуңа күрә алар прямой эфирне карап утыраларга зур сәлам бирик әле. Тормышлыкта шәримәйсеңме? Инде Азат абый, монда карап торам, әзрәк теге өлкәнрәк яшьтәгеләр дә бар. Инде үзебезчә бер матур итеп, авылча гармунга кушылмыйча булмасаймы? Әйдә сыздырыйк әле. Şiber kızlar suğa barar, şiek güyerde asır, sana doğaşlar unur sayar, güyerdesine Şillagenna qaraganda ko'zi ko'ra shillagen Şillagenna qaraganda ko'zi ko'ra Kim canıya suğa barar, şer yağılır yağılır, şer astından başıp barar, kurmeşke Şillagenna qaraganda ko'zi ko'ra shillagen Şillagenna qaraganda ko'zi ko'ra shillagen Varma yerga suv shitini suv shashirar itiga isimi shigib birishir ko'yalag'im shitini dashga ismini shigib birishir ko'yalag'im shitini Şillagenna qaraganda ko'zi ko'ra shillagen 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 Şillagenna qaraganda Ey Ayzat abay ko'zi ko'ra shillagen Ayzat Şayıkırlardan İndi sorayım hali Mında kızlar var mı iken deyler Aydasız kızlar Mında deyler Ay manası İndi şundan da İndi bizge indi
Тұрмыш иптәшләребездә, әниләребездә, әбиләребездә, алар инде безнең яраткан кызларыбыз. Менә киләсе җырым нәкъ сезгә багышлана. Гөлфия Шакирова сүзләренә Рөстәм Асадуллин көе. Безнең татар кызлары, безнең Казан кызлары Басиякка килдегез. Казанга авыллар бармы? Авыллар. Саба, Кукмара, Кидрәш, Башкортстан. Башкортстан давай. Башкортстанда Караганский жобалары булмаган җир. Бик тарап калып булмастыр, шундый сикемле кызлар. Йөрәккә итеп тибә, елмаеп бер караса, сикерле дә тылсымлар, ягылды карашлары, шәле битә бер елмаеп, безнең татар кызлары. Сикерле дә тылсымлар, ягылды карашлары, шәле битә бер елмаеп, безнең Казан кызлары. Şiddete izlememesiz tatlarıyla bulganlar. Şiddet kızı girekmez, tatlar kızı bulganlar. Sikirlikten dağısınlar, yakınlı karıştıları. Şenli bitte bir yılmayı, bizning tatlar kızları. Sikirlikten dağısınlar, yakınlı karıştıları. Şenli bitte bir yılmayı, Tatlaristan kızları. Yalnız kaldırmayın beni, Tatlaristan kızları. Sikirlikten dağısınlar, yakınlı karıştıları. Şenlikte bir yılmayın, bizning Казан kızları. Sikirlikten dağısınlar, yakınlı karıştıları. Şenlikte bir yılmayın, bizning tatlar kızları. Şenlikte bir yılmayın, Tatlaristan kızları. Tatlaristan kızları. Rahmat. Endi şulay sizga tanışın. Şektir. Şişme ağa. Kızlar jırlab suv ola bilganlar jırlaygani Qozon. Hey! Haydi diskoteka. Şonga şifalı suları, barmalı su buyuları, söyleşip sözüm bitmedi, değnek görüp kalmadı. Şettir şişime ola, kızlar jırlap su ola, su olanda sıvrıp düşsem, o'tgan izlerim ola.
Şeme böyle sileşi Babaylardan bağlanlara Ömürlükler birleşik Şettir şettir şişme Kızlar cırlar Su altında Su ve mağazı kazı Şettir şettir şişme Kızlar cırlar su alar Su altında soğurup bu sen Bu gençleri alar Su altında soğurup bu sen Bu gençleri alar Şettir şettir şişme alar Kızlar cırlar su alar Su alanda Mıdik vursam Bu gençleri alar Rahmet kaza Bizden ülkende Amadoğlu jurnalına sizin köpeklerini yollanan Almaz Hasanov. Almaz Aziz'e gitmiş yatırım çünkü seni böyle şuşa matruş çalışma bilen kodlap kollegaların hizmetleşlerinde biriyle kirgenler edek bırak kuşağım koşalıyorlar edi. Güzel misiniz kanalınız işi? Almacanın kaymına biz de kirge bulduk bit. Konsertin şunday motor, şunday şep bara. Biz seni kurmişe kitirge mno nikak buldura almayız çünkü filarmoniyada şulay motor itip, rahatlanıp, gürleşip, yaşap, işlep yatabız. Hem olmaz biz seni yaratabız. Çünkü sen özümüzün şunday mene oğul yigiti, şunday şista, saf, motor, akıllı, kişilikli kişisin. Biz seni yaratabız, biz seni hürmet ederiz. Bek güzel rahmet Kazan şahane Filarmoniyası Yoksa подожди, aşkına. Sen yanayıya kuştun bit. Kavuşattı kız bek Sen de bizi... Uylamağında gelip çıktı kız Mene şulay sürprizler yasarga yaratabız biz. Sen yana kvartirga kuştun, şuna göre bizden sana kichkine bülek. Oy Zor rahmet Hürmetli kollegalarım Mega sizni şundan da bek yaratam Endi birinchi kundan o'q birdan bo'lib birga bo'lib Şuşa o'zingizni kollektivga kiritib yubordingiz. Mana endi bugun Allohga shukr bu yil 8-yil ketdi ishlaymiz birgalab. Endi turli proyektlar tuzaymiz. Endi kelajakda Alloh bersa Qozon shahar filarmoniyasi gullab tursin, olg'a borsin. Rahmat sizga qizlar. Alloh bersa shular bo'lsin, ijodiy o'yinchilar singolmas. Молодец. Evet, şun dostlar, şun kollegalar, şun hizmetleşler. Benim de ucum ondan çıksın gire başladı. Rahmat Alloh bersa emas. Ay, ne kadar koşamızlar işler koşsun. Şunday zaten şunday приятно. Mene filarmoniyada birsinden birisi boylar indi kiringe kuyulup da gittiler. Ha, alıp biri geldi. Bek zor rahmet dege şunday приятно o. Jırşılar jırlay alıp barışışıga. Gel mena koşapkan sımak şunday приятно aytan bit. Matır şunlarımız, matır büyülerimizde indi kurdunuz. Allah'a şükür. Bir güne sorağım var. Yani ormadınız mı? Ormisiz indi. Okşası tülengen bit. Manda rahatlanıp beriyen bit atırgan değil mi? Dağın bir ez degende bir 3 saatke tüzesiz mi? Alaysa gittik albatta bu da. Biz ekkenip şaşırtlar buldu, motor büyüler buldu. Bilesiz elekten bizden totar halkı şunday motor beylemlerge jiralsa ol motor küyler, motor muğlalar tınlamışa bir de beylem bitmegen. Anın bit motoru bir tradisiyon şiiri de var imi. Bulay deyip sililer. Uyna eligarmun, tarat mımım, жылы tali жанına irkele. Bir muğlanıp, bir jırlaşıp ele, yireklerge kadar ötsene. Qarşalığız səhnəmiz türündə virtuoz boyuncu Qozon şəhəri filarmoniyasının artisti Oyzat Şeyhil Mırdanov. Qarşalığız, alqışlar sizdən.
şəhəri Filarmoniyası artisti Oyzat Şeyxelmardanov. Başarılı səhnə üstündə Qazan Biyo ansamblı. Qarmomar Biyo. Səhnə işləkçisi Qazan artisti Şahbaz Zakirova. Garmon sayırsan, başkay garmon sayırıyla sayırır. Giye yağlı veriyen garmon sayılır. Parmaklarından kuya garmon bellerin sağlır. Dersin ala, dersin kuya veriyen garmon sayılır. Garmon sayırsan, başkay garmon sayırıyla sayırır. Giye yağlı veriyen garmon sayılır. Garmon sayırsan, başkay garmon sayırıyla sayırır. Giye yağlı veriyen garmon sayılır. Uynağır güzel bulamır, bulda garmon bulanda. Dönün ağırıp parasil canının mağulanda. Garmon sayırsan, başkay garmon sayırıyla sayırır. Giye yağlı veriyen garmon sayılır. Qazan Biyo ansamblı. Səhnə işləkçisi Qazanın xalq artisti Şahbaz Zakirova. Həmin İlnaz Minxanov. Almazda kredisine ort İlnaz qul çabaladı. Cəmiyyət qul çabı rəxətə bir bit olayım. İştikarınız var mı? Yenəsi küpmü kübrək qul çabasın. Şunun kadar akşa kübrək keledi. Bir qaldılar var ikən aramızda da.
Рахмет. Енді, құрметті достар, мен әрбір шығышымда ғұман ғайле турында сөйлерге жатам, өзіміз турында, біздің үлкендер турында алмаз да сұрай баштаған үйімі. Арағызда ұзын ұзақ бірге ешеуші парлар бар ма деп, оланың ұшына шығып сізден біле алмады ғой. 23 тиресінде тоқтадыңыз бар ма? 25 ел ғұмыр өтеушілер арасында, но көбірек. Яқынша бір 30 ел ғұмыр өтеушілер yok ма? Бәлі манда 48. Апа ол біргіне ерлендірмейтінде. Нәрсе бұдап тұрам тағын. Жәмәғат құлшағымыз әлі 48 ел ғұмыр. 48-ден де көбірек yok ма? Yok deyдегенде бір бала. Аяғының қадары ешмесен дейін. Ne için sorarga yaratan көпкенен концертларда çünkü Жәмәғат өзімнің әбейім білен бабам, менің өзімнің көңіліме кіріп қалды. Ең ұзақ бірге ешеуші парлар болар. Çünkü олар икісі бірге мотор ғына күрлешіп 55 жыл ғұмыр еттілер. Көп бетін дейме? Әлі ол ғұмыр етті дегенде білмейм нешік болғандыр еме. Әбеймен ашаған ма, елемен ашаған ма? Әбейім шынды көп бейремлер яратушы ғұмыр көп сөзді кішейінде. Әміне бабай вот әбейінің кересі. Тәке алар плюс белен минус сыман. Әбей бүтінде түп кетіріп сөйлешті, әміне бабай кересінше бір сөзді етмей тыныш қарап отырадағын шалт фикірі болса үстелге шалт кетіріп сұғада сөзін айтып шығып та кетейді. Біз кішкіра вақытта есіне бақшалары yok тәге әбей білен екімізді әти білен әне ішке кетіп қалдырадыр әбей білен бабайда. Мен көзәтірге яратамын әбей білен бабайның бүтін хикмәтлері, бүтін сөйлешулері. Аларда мен шосына шап қатамын. Бізге бір өрнек болғандар. Ғайлада нендегіне қәр болса да, нендегіне тауыш болса да, олар әр вақытта да икісі бірге мотор өтіп шеулелерге. Ай, көзәтіп үйрей бірсінде әбей білен бабай моторғына табындар артында келіп отырдылар. Ай, әбей енді ясай баштаған әуқсейлі. Ай, бұлай болған, тегедей болған, тегесі болған. Бабайға қойып нәрсе, оланы ішітмеген саман бір нұқтаға ғана қарап отыра. Әбей сөзін башлады. Ей қартым, қараны, сенің білен шындай мотор бір 50 ел ғымыр етеміз. Ай, егірләштік, балалар өсті, енді анақлар өсіп келе. Шындай рәхат мотор ешәдік, но зарланып етмей. Бабай тыңлап отыра. Әбей қамат сөзі дауым ете, зарланмайм. Міне біргіне өтінішім бар. Біз өз ғымырымызда бірді шет яқтарға ял етірге барған болмады. Біз енді санаторийні көрмәдік, білмәдік. Әйді бір қорлық күнімізде экскурсия болса дағы қазір бір модаға кірді кеш еленімдер. Әйді бір өзіміздің шешмәй мешағыларын болса да еленіп қайтиғар еді. Бабай бір 3 секунд бір нұқтаға қарап тұрғандыр, шалт етіп үстерге кетіріп соқты да жиынды еді шығып та кетті. Ей, Жәмәғат, бір 15 минутта өтмәгендір, мен терезеден генә қарап қалдым. Әбей білен бабай, еш егіт білен қызды керсің, мен аны бір генә көрдім, бүтән көрлік болмады. Мотор үттіріп генә палаткалар қышақлағандар, ай қазандар, асқандар, бабай хәстерлік үшін қармақ шекелік нәрсесі де бар. Мотор ғына кеттілер біздің Саба районынан Миша деген елға бар мотор ғынаға, шында табатшы. Алға табы әбей сөйлейді. Ей бала қайым болым, шындай мотор келіп түплендік, мотор өтіп генә өзім ұшанам, өзім шаққатам етем, неужели ғалинұр менің өзгерген еді? Мотор ғына қармақтарын шығарды бабам, балықтар тұтты, ұхалар қыздыры башадық, әсіне яты кіші шабылсын деп палаткалар құрдық та, шының ішіне кіріп атқан ек. Көз жұмғаншы ұйқыға да кеткенбіздей. Бір заман түрлі білен бабай бұянып кетеді, көктегі йылдыздарын көріп әбеге түрткелеп. Көрәсің бе жаным, бізді қылдап көкте көк мі йылдыздар балқилардай. 70 yaşına жетіп, бабайдан бұндай моторсыз ешітмеген әбей тағында дәркеніп кетіп, көрәм жаным, көрәм, нешлеп көрмеске дегеннен соң бабай секіріп тұрада, көрсең тұранам сатайым, палатканы ұрлағандар деп айтады. Міне шunu айтасым келе, сіздің палаткаларыңыздың тұрмыштарыңыздың бір қойшанда ұрламасындар, әміне қойшандырып қабызған ғайле ұшағыз мәңгі тірлеп жатсын. Бәхетлі олайық. Міне үлкендер турында сөзімді баштанған екен, әбейдің бек яратып айтатырған сөзі бар. 3 күнлік дүния бір-біріміздің қадірін біліп яшеттік. Енді келесі мотор шекаралардың нақшыл турында болар. Әдәгіз 21-ші ғасыр барымызда, мына шушы өзіміздің туғанlar, достар бегіретте әти-енелер турында ойланып алайғара. 3 күнлік бұл дүнияда егіреміз, шабамыз. Ғұмыр бойы ғаман недір? Юғалтамыз, табамыз. Тапқандарға шүкір етіп, юқтус білен бөлішу. Үнітуа қатта қойша, қәл сұрашу, көрішу. Нәфесіні тыя білу. Қаман дейдір жетмей шол. Дүнияның бар байлықтары жейіп қана бітмей ол. Қаман дейдір ізді, алға таба шабабыз. Ұпқындарға тәгәріміз, қапқындарға қабабыз. Алдымызда, алданабыз. Yanğan otda pişeriz.
Дұсқа қозыған шұқырға өзі безіп düşеміз. Бір басылған тұрмаларға қат-қат келіп басамыз. Мал артынан қуа-қуа ақылlardan ясамыз. Әркет сайын мені шулай егіреміз, шапамыз, ұятны бір жоғалтамыз, аннан қабат табамыз. Тапқандарға шүкір етіп, үйренейікпіз ешерге. Ұнытмасақ еді қойша, не хәл дейіп дәшерге. Ғымыр yolların ұзғанда жүймасам сабырлығы, дүния машақатының да тымейсам ауырлаған. Көңіліме сағыныш оралар. Енді көпме yakın ısqaylarımı Uzaktan ısınlı yollarga Işanası kilimi ışanası Bir farklılar gibi tıyılar Bir yakınlar ere buldunuz bir Sağınırız ömür boyuna Eğilmege kümme süzleriniz Eğitilmezdi indi bulmadı Benim de siz etkenliğiniz Bu haller gelişi düz aldı Aşanası ilmi aşanası Benim attılar gibi dayılar Yakınlar Sağlıklarımız ömür boyuna Yüreklerde irde gitti şu Elir miydi? Görüp dünyana Kaldı bizge istekler bunlar Sürekliyiz gene nimara Sakınırız ömür boyuna Aşanası kilimi aşanası Beni kattılar gibi dayılar Hep yakınlar nerem oluruz bir Sakınırız ömür boyuna
Dostaylar, әрәм болдыңыз. Sağlığımız ömür boyuna. Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Endi
Татарстанда яшәгән җырчының һәрбер җырчының ул Татарстан турында җыры булырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Менә Аллага шөкер, быел мин үз репертуарыма Татарстан турында бер өр-яңа җыр эшләттем. Мидхәт абый күп җырлар авторы, Мидхәт абый Абдулмановка шалтыраткач, мен әйтәм, Мидхәт абый менә Татарстанда ничә ел яшим инде, мин үзем чыгышым белән баштана. Татарстанда ничә ел яшим, миңа әйтәм бер Татарстан турында җыр язып бирә алмассың микән дип сорагач, ул инде бик шатланып, "Эх, Алмаз, менә как раз шушы Татарстан турында бик матур җырым бар. Менә әгәр җиренә җиткереп башкарсаң, сиңа мин бушка бирәмен" диде дә, инде бушка бирәм дигәч без аны бик шатланып алдык. Һәм инде әлеге җыр алдыннан шулай ук мин сезнең белән безне очраштырган, күп мөмкинлекләр биргән Казан шәһәр филармониясенә зур-зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Инде кабатлап әйтәм, менә шуннан да беренче көннән үк ачык йөз белән үзләренең коллективына кертеп җибәрделәр һәм инде бүгенгә кадәр бик күп проектлар төзеп, бердәм булып, бергә булып яшибез, иҗат итәбез. Инде киләчәктә дә шушы Казан шәһәр филармониясе гөрләп торсын, иҗат итеп торсын дигән теләктә шушы җырымны башкарыйм әле. Ватаным Татарстан.
Stüdyo, dansı kazan, kızlar alkışlап алайlar. Kızlar рахмат kızlar. Енді Аллаға шүкір kızlar өсіп келдер. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, менә шушы программаны әзерләгәндә бик күп кенә коллегалар нишләп алмас, именно дуслар белән рәхәт дип, концертны ясадым дип сорадылар. Хәзер бит дуслар юк дигән балалар. Мен әйтәм, менә минем тамашачыларым килер. Менә бүген дә залда утыра 200-гә якын тамашачы. Алар мен әйтәм, 2 күз белән карыйлар. 2-гә тапкырласам 400 кеше дигән сүз почти еме. Менә алар минем иң якын туганнардай дусларым әйтәм. Менә шуңа күрә мин шулай итеп исемен ясадым дип әйттем. Һәм инде менә киләсе җырчыны шулай ук иҗатташ дустым, коллегам, яраткан җырчым, сез яраткан җырчы, Татарстанның халык артисты, каршы алыгыз алкышлар белән Резида Шәрәфиева. Резида апай, рәхимез.
bilen barıgızны da. Bugün zor bayram, şulay bit. Almazның bayramı, ol bizim de bayram, şulay bit. Bayram bulsun, bayram üstüne bayram bulsun. Bin Usmanov'nın Renat Hüseyinov sizlerine yazılan jıra kızları pişken almalar. Yaşırı var kazana Saklar için almalarına Gözümcü yakıyorlar Benim adam olmayı Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Benim adam olmayı Şikken öptüm Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Şirge düşken almalarda Şehir alınlarsa Öncü geçtim parastından Erem olup ağlamasa Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Benim alda bulmayı Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Tabiatı hep uysunda Olmayan bir kaşa Almalar ömrüne durmuyor Yıllar boyu işmazda Benim alda olmayı Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Benim alda olmayı Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Benim alda olmayı Şikken öptüm armazsa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Kutamışa uzun gitti Sizim işe de falasa Erşulun armazsa Birinci jırlanan Albomunda jırlanan jırlarının birisi Darim Alkamal sizleri zıfır Harisiylik kiyine Üzme, ümitik Ümit bilen yaşayıp gelecekte Elleri uylama Fatlarda yollama Kütlemin tiksine gilleve Gönülde yoktu his Kütlemin irtek iş Sağındı mı yılmaya gilleve Usta kırmızın Ensine beklette Somadikta elleye sokugen Elle turunde Diyalım turunde Yaktı yıldızım silmögen Usta kırmızın Ensine beklette Somadikta elleye sokugen Elle turunde Diyalım turunde Yaktı yıldızım silmögen Boşanıp bitmişsin Süyül destekti yalda
Жаны бар, күйі бар, настулы сүйі бар, Бұлғанда біздерді қияна. Юғыздан үміттің, ол сүйне бәқеттің, Сағадың ба әлдегі сұқтығын. Әлі түрінде, қиялым бүгінде, Ең яқты йылдызым сен бүгін. Юғыздан үміттің, ол сүйне бәқеттің, Сағадың ба әлдегі сұқтығын. Әлі түрінде, қиялым бүгінде, Ең яқты йылдызым сен бүгін. Бақшада үрмәгіл, құяшқа үрмәгіл, Жылысын яқтысын құйғанда. Гүлләргә үреліп, тастарда түріліп, Яшәрмін барысыз болғанда. Юғыздан үміттің, мен сенің бәқеттің, Сағадың ба әлігі сұқтығын. Әлі түрінде, қиялым бүгінде, Ең яқты йылдызым сен бүгін. Юғыздан үміттің, мен сенің бәқеттің, Сағадың ба әлігі сұқтығын. Әлі түрінде, қиялым бүгінде, Ең яқты йылдызым сен бүгін. Әлі түрінде, қиялым бүгінде, Ең яқты йылдызым сен бүгін. Ең яқты йылдызларымыз сен бүгін. Бәйрәмділер! Татарстанның халық артисті, құрметті еткен жүршіміз, эстрадамыздың легендасы Резида Шәрәпиева. Рәхмәт! Рәхмәт! Ай, рахмет. Рахмет, алқыштарыңызға, құрметті тамашашылар, енді шындай мотор еттіріп, елмайып алқыштап тұрасыз концертіміздің башынан алып. Теге қол шабы дегеннен сұрайым әрі, міне сұрауларға да қол шабы бұна жауап берісі, еме? Кімдер бүгінгі концерт ұшый, Аллаға шүкір, ярый келген міне әлдей бір қол шабыңыз әлі. Кімдер міне бүгінгі күнде Аллаға шүкір барлық жерлерінде сау сәлемет шошы яқты дүнияға келгеуіме Аллаға шүкір деп айтамдей қол шабыңыз әлі жәрі. Әкімдер бүгінгі күнде зарплатларны уақытында, бирелер, пенсияларны уақытында кетірәді, Аллаға шүкір деді қол шабың әлі. Әкімдер бүгінгі концертқа өзлерінің серкелеріне келді қол шабың әлі. Әлбәттә ки тагын теге мужик қыл шапты бар. Бірлік сәләфи ұйымымызды шайрап мұна сұрау. Енді жәмәғат рәхмет алқыштарыңызға міне нәқ шошындай алқыштардың тағында күштірек отырып, сәхнәбіз түрінен қабаттан сіз яратқан, біз құрметкен бүгінгі концертіміздің ең түп қонағы сіздің алқыштар ердімінде шақырасым келе. Алмас Хасанов! Алшалыңыз. Өткелі достар. Әйде Хасан. Әйде көбірек. Ең кеттік бір келі. Поехали. Алмас Хасанов. Алмас Хасанов. Қышты қияштай башым, сиңа нелер болдысын, бірілер нәхәбәтне, ташылары аштырмысын, үйірілер, бітірілер, ясы бұран асыма, аралығын бары яуды, оңларым шуны қама. Жырнасын
Bizning yürek ikkidir. İki yürek birde yansa Quyoshdan da kishtirir. Yirdilar, bitirdilar Yaxshi ko'rinasima Oralig'in bor yavdi Anladik shuni hamon Yirdilar, bitirdilar Yaxshi ko'rinasima Oralig'in bor yavdi Anladik shuni hamon Oralig'in bor yavdi Anladik shuni hamon Anladik shuni Zo'r rahmat qizlarga. Studiya dansi. Qazang. Zo'r rahmat. Endi hurmatli tomoshabinlar, bilganingizcha men endi tomoshabin bilan Boshqistoqdan Allohga shukr bugungi kunda avvalında kutib olirday aytganimisan, endi batman sayin eshiklar ochiq. Allohga shukr, mana bugunda ular boshchilik mana to'g'ri efirni qarab o'tiralardir. Ularga to'g'ri efirdan nima bo'lsa da bir salom bergan. Zo'r rahmat aytganim. Ham endi sog'inam tug'an yoqni, sog'inam bola chaqni, sog'inam ayran tashib yurgan shag'imni. Yüreklerden
taşlap yılımır Kanım kabıgan izge demekini Sağlam min saldır şişmene Ilımları tuğay yağımını Şalımı kırılak alaylarga Eğlen taşı yerigen şalımını Sağlam min saldır şişmene Ilımları tuğay yağımını Şalımı kırılak alaylarga Eğlen taşı yerigen şalımını Eğlen taşı yerigen şalımını Rahmat. Yaxşı. Bek, kimge jigitlar qo'yib o'tsin bizdan. Mana sahnada qoldirib yaramay. Endi hurmatli tomoshalar, mana shunda bek ko'p do'stlar meni kelgan bugun. Shulay mana kollegalar, birga ishlagan kollegalar kelgan. Zo'r rahmat sizga, hurmatli do'stlar. Ham endi shulay mana yo'qdoshim Ali mana ko'pdan to'g'ina sahnaga chiqib, ham endi xalqning muhabbatini olib borgan Oydar Rakipov do'stimda o'tiramanda. Zo'r rahmat Oydar. Yo'qdoshim erishigitdi endi anında konsertlari bo'lar bo'lay, raqatlanib ijodda qo'ynaqlaysan senada. Va o'ngishlar Oydar, rahmat. Hurmatli kelim uchun. Do'stlar bilan turmush motor sizning bilan shunday rahat. Siz dostlarım şunu anladım Sizden veren günüm dönüm dolu Ümit veren onda dağlarım Siz dostlarım veren durmuş matur Siz dostlarım veren eğreken Şanlığında başım hasretliğine Ödeşesi şuna rahmet Siz dostlarım veren durmuş matur Siz dostlarım veren eğreken Şanlığında başım hasretliğine Ödeşesi şuna rahmet Başım koyup bulur önderlerge Aslanasın direk bayıvabı Yüzlerden kıyaş batırdıday Sözlereyde dostlar errebabı Siz dostlarım veren durmuş matur Siz dostlarım veren eğreken Şanlığında başım hasretliğine Ödeşersin şuna rahmet Siz dostlarım veren durmuş matur Siz dostlarım veren Şanlığında başım hasretliğine Ödeşersin şuna rahmet Ay masay Ömer yolum Tau yılası benim ufuklardan jırlap Ulağa Biterkendik Dostlar sizlik bilen Yüreklerge giren Yolun ağa Siz dostlarım veren durmuş matur Siz dostlarım veren eğreken Şanlığında başım hasretliğine Ödeşersin şuna rahmet Bugün benim
şu hasretini de bölüşesi şuna mıgrahmet siz dostlarım bile danışman dur siz dostlarım bile şartlıklar şu hasretini de bölüşesi şuna mıgrahmet şartlıklar şu hasretini de bölüşesi şuna mıgrahmet bölüşesi şuna mıgrahmet rahmet sizin bilen turmuş madur sizin bilen şunday ko'ngilli bo'lganingizga rahmat qilasiz Size rahmat. Allah'ınızı ıslatın. Endi hurmatli tomoshabinlar, mana esingizda bo'lgan bo'lsa, bugungi konsertni boshlaganda do'stlar deb boshlagan emayman. Endi mana konsertimiz ozg'inaga yaqinlasha. Aytasi kelganim so'zim shu. Endi shu 2 soat ichida sizni ezgina bo'lsa-da, bir necha minutga bo'lsa-da, o'zingizning tug'an yoqqa, atiyaniga, bola chaqqa, yashakka olib qaytalgan bo'lsam, mendan da baxtli kishi bo'lmas. Yo'q, chiqmas. Endi zo'r rahmatlarimni aytasim kerak shu Qozon shahar filharmoniyasi yetakchilarini, shunday endi men unda ishlayim, ijod etdim, yashayim. Ham rahmatlarning eng ulisi direktorimiz Nail Tavfikovich bundan ekan. Nail Tavfikovich zo'r rahmat. Shulpon Zakirovaga zo'r rahmat. Ham endi konsert отделына Rais Kaveyevich, Isqaq Obiyev aytaman men Isqaq Obiga ham endi shulay go'zal apaga zo'r rahmatlarim. Ham endi rahmatlarning eng ulisi hurmatli tomoshabinlar sizga. Baxtli bo'lasiz. Matur yaşayız. Selamet yaşayız. En mühimi şu. Uçlaşılar nasip olsun diye. Uzan ömür, uzan bilsin. Yine şarkımızın yaşlı. Ömür bağışıların sanı, tavsız yet vakit. Yıllar tügen karamay. Yeşergen ide baldı, yeşergen ide baldı. Uzak ise kütkeni bulsun yaptı. Utkenler ide varı hepine bulup aldı. Uzak ise kütkeni bulsun yaptı. Utkenler ide varı hepine bulup aldı. Erkelegenin bağla, yeşigeni sarılanmışa. Dertleri bağla, dertleri bağla. Aslanlar uzak ise kütkeni bulsun yaptı. Utkenlerinde varın hepine bulup aldı. Aslanlar uzak ise kütkeni bulsun yaptı. Utkenlerinde varın hepine bulup aldı. Barak dostum, saksafon bilene, bas gitarı, Eduard, hem Arzan Repertanov, studiya dansı, Kazan. Turmuş yolları kodalalı, ömür yılları kıska. Dik şulayda bir payşanda, baş gelmesi laska, baş gelmesi laska. Uzakları uzak ister kütkeni bulsun yaptı. Utkenlerinde varın haddire bulup aldı. Uzakları uzak ister kütkeni bulsun yaptı. Utkenlerinde varın haddire bulup aldı. İcatlar sussun, garantarsınız. Tatarsan falan ister yeter şerefiye var. Uzakları uzak
uzar seni kütkeni bulsun yakıtır Ütkenleriydi var Hakkire bulun Artık kazan uzar seni kütkeni bulsun yakışır Ütkenleriydi var Hakkire bulun aktı Ütkenleriydi var Hakkire bulun aktı Hakkire bulun Yaptırın. Av barışı kazandı. İlnaz, beni bana. Rahmet kazan. Hürmetli başçılar, kadınlı dostlar, indi her derslerin başı bulan gibi ahırda bulan bugünkü konsertimiz şunun bilen ahırına yakınlaştı. Rahmet kelgeni için bulganın şerinde bugünkü konsertda sizin bilen bizni uçraştırda özünün zor ülüşü kırtken, siz yaratkan, biz hürmet etken, icatdaş dostumuz Almaz Hasanov.